sanibonani kunjani ngizokhuluma ne-ANC la ANC why don't you just admit guys why don't you just surrender because guys lento yenu yokuloku enirobha manje niloku nifuna ukuwina ngenkani abantu abasanifuni ngempela and nizomosha i-country ngalento yini akekho umuntu onithandayo manje why niloku nirobha ngoba ngalento kahle kahle yenzekile kutholakala ama-ballot box ngokomthetho bekumele ngabe lelo ukhetho luyahlehla i-ANC ya-disqualify no IEC nawo kwawona u-disqualify ungaphinde usisebenzelela eSouth Africa ANC admithani bafowethu just surrender abantu abasanifuni and abantu angeke bavume ukuphinde bephathwe nina omunye u5 years nizomosha nginikhuza lapho kuphela nje mina tshelani lama aphathe agenteni eniwathumile ukuthi kena ayoRopa lapha watshelani ukuthi awayiyeke lento akubalwe nje ivoti ngokusemthethweni uyabona ngendlela evuna yonke inhlangano eSouth Africa manje sekugcineni bafowethu bafowethu ngiyanikhuza I'm warning you I'm spelling a blood in this country ngenxa ka-ANC yazi bafowethu angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa ngani ngoba ngi-online kodwa ANC ngiyanikhuza just surrender guys vumani kuvotwe nje bafowethu ngendlela ezovuna wonke umuntu tshelani lama party agent eneni wathumelile ukuthi ayoRopa ukuthi awayeke yekeleni lento bafowethu uyabona mina nje angifuni ukunikhohlisa mina kulama wadi lawa ayi2 lawa uzikoda kuwona nengiwabhekile uwat 61 no wat 65 ngene wenzeni utho khohlwana ningezi nje kokuRopa lapha ningalokothi nize kokuRopa ngeke niphumelele uyabona khohlwana nje bangani bami khohla la khona uzikoda ngeke uzuze ngomqondo we-ANC la qondo kuzophapha la aphashwa la phapha kanti ngeke uze ngalo mqondo la mncingi imfungu uzikoda semathuneni singabheja lana yonke into izoba loyalty la uyabona uyeza naleyo ngqondo sokubona ngombala